badai merera, suaran gamelan sareng ketanggung, ring turi sampun esase kemargian di karyan seber, ring dua sene mangke layon jagi iring kesetre, seyatnya ngabe merelina anggo manusia yen rageten medue yen rageten hidayah sampuna geus banget pemaksa. Wenten tetiga istemadya lan utama si kedagane anggen pada sami pemargi becik ngabe upakara seyatnya ngabe merelina anggo manusia lekat urip lan mati wantah margi ring bumi ngaryan kapti